Aprangsi nili public TV Karbi Anglong channel ahin pen kadu kawe phanta kardom pa jiriglo kardom. Pini Adap Abirta long pen nili sami manai teron milik pi. Aprangsi birta angkong pi. Kai pulang solang sunalong duar baguri press club hatum kahum ridam. Dampar ke vek akele ke thek ka chikrong par pe ka jok inut ari deng dampar truck ke vek abang phoreng gisu. Non birtang tonpen arjupon iktha. Kai pulang solang sunalong duar baguri press club hatum kahum ridam. Lason si lakhain ko retrok duar baguri constituency ke palo dolamara police station ang kangka kojan kai pulang so waterfall along matelang sunalong duar baguri press club hatum pen kahum ridam. Bangso kahum ridam nang ko atheke kai pulang solang sunalong kedam tang pai pai ni phai kre trok sirni munit kichu tangar pum long pon lok puar julong pen. Lapen aprang prang huta lapuson nang kejui aning kachiparong ke bang pen ladak kupi kupuson pen loni apran dam nang jui titi pusi birta long. Lasi nili tuma pherang ke kai pholang so waterfall committee ma telang sunalong ke don kelang atuma phan kar johut nang ke than nang kapachini atengke. Labang so kai pholang so lang sun kang pupon lage kre chiklo surhinira kre trok aning kan pensi bang so lang sun in pupon lo. Labang solang sun pining an ke ningkan trok si pleng tanglo ningkan trok si pleng det pen bang trok anapran ke dam dulu lapen labang solang sun nang ke lang pen bang trok abang phuatum apran ke dam nang kok lake amena kangri kangkrang lapen nilitum committee pen aron kapatheka teng pen kapate pe kaposi lapusona ke sung kachitong nang dokok titilo puta nang chethandun lapen la apran ke dam tang abang phuatum an sitami karbi khai kali pusi nang pachini dun. Lapen nili tum public TV Karbi Anglong a news a channel a hinpen kapachini pon lake along tin alang sunalong sitame aron mate arurs kibi pon do bang soron kibi pon ateng ili tum kapate pek pon pedet nang jipusi ki juida marada tum aphan pherang ke thengnu pachini pon. News Desk Report Public TV Karbi Anglong. Nabange rusuting ban napang nitum dak bahini nandilo nitum phan tame nitum unan ke thanu lo ke thanu bena re ke laton kangri kangkrang ba bang pa toy te pen la rusut pa je de tisi la bang ko tana do ko tilo nabang ke nitum uneng nitum khai ti ne ta nitum han nge thanu na teng pulote dake kahar nu bang ke 35 30 an dak du di pa chini baba ko karlu ke Dampar ke vek akele ke thek ka chikrong par pe ka jok inut ari deng dampar truck ke vek abang phoreng gisu. Nijang Karbi Anglong Kupili constituency Kheruni police station ke paro phelang pelong pato bejo dampar driver truck ke vek akele ke thek ka chikrong par pe ka jok inut Devendra Chauhan po abang phu ari deng areng gisu. Son sinon malom dampar truck ke vek atum akele ka pachat par pik pe ka jok tuwar ka chileng dun atum pusitame pinang anak ke sung dulo. Lapen dampar truck ke vek atuma phan gari ke vek pachat riputa pudun ulo lason si patu vejo por phai truck sira minute in koilom jengkha pen ke bang bom dampar truck registration number AS09AC0584 agare hem fomen chandro chetri pusi birta longpon lapen bike hem fomen lake Devendra Chauhan pusi pangthekpon lapen Devendra Chauhan abang bike pen krab boba pita dampar truck ke vek a driver abang ke pasang se sike kaji phan kabor ilo bon tabai ke vek abang dampar api nang plung dun si dampar driver phan ipong phong ni age chengar de pratslo pusi hada ke do ara tum ke thek dun long atum che than pon ringti tang tenon ang ton labang so video lang pon ikha बच्चा खेला
একদম ছিল অলপ কাৰণে বচাইছে মোক চাহ পাতাই ঐ তোক কি কৈছো গাড়ী ৰখা নহ'লে কালি পৰা কিবা খতম কৰি লৈ যাবি তই ভাবি ল মোৰ জিন্দগী গ'লে তই চিনা জানা হ'লে দিলা হয় নেকি মানে হ্যাঁ তোর বাচ্চা খেলা একদম ছিল অলপ কাৰণে বচাইছে মোক চাহ পাতাই ঐ তোক কি কৈছো গাড়ী ৰখা নহ'লে কালি পৰা কিবা খতম কৰি লৈ যাবি তই ভাবি ল Pini Adap Abirta bangkela pansi kangton iglo kaduk kawea phanta adap kime arni kime dome thakme kardom.